Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el Festival de Sitges de este año tenemos la review de una película que se estrena hoy para todos y vía Netflix y no es otra que Apostle o El Apóstol, un film dirigido por Gareth Evans, director de pelis como las dos partes de The Raid, que se pasa al cine de terror con un reparto encabezado por Dan Stevens, Lucy Baton y Christine Froseth. Es el año 1905, Thomas Richardson viaja a una remota isla para rescatar a su hermana que ha sido secuestrada por una misteriosa secta religiosa que pide un rescate por ella. A medida que se introduce en la comunidad, Thomas descubrirá peligrosos secretos. Esta original Netflix junto a Hold Dark demuestra que ante todo la plataforma arriesga y comienza a apostar por un poco más de calidad. Y es que aquí tenemos al equipo habitual de Gareth Evans, director de las dos The Raid, y el episodio de la secta en VHS 2, centrados en una trama que vuelve a involucrar a una secta en la trama. ¿Por qué este cambio de registro? El amigo Gareth Evans te lo cuenta. I'd made 3 martial arts films in a row, and that was sort of a matter of consequences of me being fortunate enough to be in Indonesia at the right time. And so after making those 3 movies, I knew I wanted to challenge myself by doing something different because I grew up watching so many different types of films. I was influenced by all of them. And so after making the Raid films, I knew I wanted to take a step away from martial arts specifically. And so after having made Safe Haven for VHS2, it was a fun opportunity to try something in a different genre. And I really enjoyed doing something in the horror genre, but Safe Haven was more like roller coaster and fun, quick 25-30 minutes and then done. So I really wanted to flex that muscle again and try something within a different genre for a change. So that's kind of what led me to want to make something like Apostle. Lo mejor es que tiene una fotografía, una dirección de arte, un guión y una dirección en general muy buenos. Quiero decir, se nota que hay dinero, sobre todo se nota que Evans y los productores han sabido invertirlo muy bien. Además, la tensión que se masca durante buena parte del metraje es de los que se pueden cortar con un cuchillo. Es oscura y además a Gareth Evans no le tiembla el pulso a la hora de usar la violencia en la película y tenemos escenas muy duras y sangrientas. Lo peor, muy poca cosa, que igual algunos piensan que esto es un piloto de algo, a mí no me lo pareció en absoluto, que haya personajes que más que aportar a la trama la entorpezcan, que eso sí hay alguno que sobra, y que sea una original Netflix, y eso nos implique que no vayamos a tener una edición física, ya que si el bueno de Gareth Evans le da por volver al Festival de Sitges, me pueda firmar como ha hecho con las dos de Raid durante este Festival de Sitges. Una pena. Eso sí, él está más que a favor con la plataforma. The truth of it is, knowing the sort of history of how we tried to set this film up, is that this was the only way we'd ever get this film made. We tried a traditional distribution method, and no one would really back the vision of it. Netflix came in and fully supported us from the ground up, and so when I get asked about it, it's absolutely beautiful that we can show this film here at this festival, and I'm hugely thankful, obviously, to Angel and the rest of the festival for being able to let us show it here. But it's a sign of Netflix's willingness to be able to kind of get it shown on the big screen as well. They want these films to be made to fulfill the biggest screen possible and the loudest sound possible as well. But the reality is this. I've been in an awful lot of cinemas in the UK watching films that I've really admired by peers of mine, independent cinema films, where I've gone to see them on opening weekend and been sat in a screen with 6 other people. That's the painful part of where the industry's kind of gone a little bit now in terms of that. But I think back on my childhood in the 80s, and I think back on all of the classic films that kind of shaped me and made me fall in love with cinema. I think back of like The Good, the Bad, and the Ugly, The Wild Bunch, Godfather, Evil Dead 2, and the, even all the Coen Brothers films, or even early works of Tarantino and stuff like that. All of those films I saw on a television which was in a VHS, which was pan and scan and mono sound, but they transported me anyway.
And the fact that we now have 4K in our home, well, sort of 4K. Now that we have big screens and loudspeakers in our homes, that disparity, although nothing will ever beat being in a room full of people watching the film projected, of course not, but the disparity is not quite so far apart anymore. And so, yeah, I'm just very grateful that I got supported to be able to put whatever weird, absurd vision was in my head up on the screen, but that it'll roll out globally on October 12th, and everyone gets to tell me whether they loved or hated it. So yeah, I think it's a good thing. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,2, en Metacritic ha conseguido un 5,7 y en Horas de Raccord vamos a darle un 8,5 porque es una muy buena película con momentos de terror acojonantes, pero tiene algunos aspectos que le hacen perder puntos tontamente, pero en general es una muy buena película y muy reivindicable. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.